lere uda gwase me bana right kamana ana shalat kwan salpa ke ma yadi tre wich ka sa Sudan te ka right me shalat ngai kon dia le ri ge che togre wich ka juba kam kwar en shal ke general akol kor kush ramadan e la kwer ke kwer mdi de sha wich salpa ke ma yadi ka kor pade paiwa gwadi show longa gwad mi show tin ka shwaja lo wi kore eno me shi kon ngai ka konin ten pai wi te ka kur mi tu ga wa waja keb dore waja yen shineri content ganga je shi kan kor show to kan tin content ja jak gwasa me shi salba ke ma yadi te kul wenena jani shi bon che jari alaka mi ba tar ka mandan en chitwok ko bnaw nyin darut ka man shal ke akol kor kuja ba tara ba jogor ko jen gwe jen go shina de nyin tel kurm de twok mi chi kor ya twok shina de lutin yala de no ba tara ba jogor she nei ti shop ko ngwan che ka kwany re ka South Sudan ko bikan ria ka mo bikan tara gor do badan twok je ka do badan drai ka ma ke je kiman nag de ni rodien ka ja chene to shaka much ka jonga dangro ba shi nenten content cha kwany ba kaladia gwaza me ci salfa ke ma yadi chaneti the investigation we can carry out check up kwany neten content cha kwany gwaza me she general James Kwang Shol rale cha ja kwany jaramadan en both ke general James Kwang Shol rale cha ja kwany no baram kel neten content bari ge ci tore wi ke juba batara be jogor sharaden che jonyo kwany kore major general deng akol wun mishala deng akol che jonyo kwany kore jaramrode ramadiode che wudo dien la brigadier general mabior deng che ja kwany mabior deng tekenetin kontin bi tai chire ke to ko je bekene gor ka kwi akol korkush ngwan dien wudo dien mi la koline Patrick Lumumba kene diala ti sha shoot ken shagaling te ke de ni kan dial te la de ni SSPDF South Sudan People Defense Force kene re kono ya kwany ko bi ken na tar ke me chi tuok me to kor ka je re wich ka South Sudan ke chenge dan bi ken gor ki bi kan lo bi ken je sha kam ne ka jong dang ro ko rodien jong dang ro to bi ken ten dial tin gor ke no ba ngach kata dan chi rek che to ko je bi ken tar bi ken gor man ngai ken won ko me wa ude shal ka kol kor ku waje gorga ja dore waje ni chere al kan wodere ku der jalat ki der ku der je dun wi ko am de kata dan salat ka je jene wa kep ko je ko jen dore tere civilian lo shet re de ni wa dorate me jiri ten ankoro mo me shi kwaje chuto ka je ne shanga je no chi juba cha pada lunga jen shenge dan ka chini ten wan chi ga dir ga tai dan shi koro mo cha to ka je anta ma shani diality ne dan wan ti to both ka James Kwang Shorale cha ko ko be kere ga dan chi to bi kan tar bi kan gor ko charo da de nyok ka mi nyok rode re wicha ka sa Sudan leren diorin gwasame you know kawraja dana shalat ka kwi mashal ke Tumani Peace Initiative en wala tere weche ka Kenya ke Nairobi kam kuma South Sudan kananetin kon ke bon ke pandin te dor te sha ban rar re malka ka South Sudan shala do sha malamo sha ja togan wale malamo shala Tumani Peace Initiative ko gorka jendo bi kuma South Sudan bor linke bajal kel chine dial sig wen wini ko biken ta dan and dem mal der ben gaja kam bone te nyer karodi en kiti lo karodi re we ka so Sudan de kan mal de kan nongan gwasama ko jante ga de man gor kan ka gor kan no balaslet ngai kon no tele party mi le roda ba en bon la be kamanda gore ka waje dan inshallah leren ban lingwasama la leren jak you know kwi South Sudan Embassy mantere which ka United States dia wajen go sha jangai ka kor gwat me chewa dong me jira me kana ling be sho ngaj bon tama ka kor gwat e chewa jete ka kor me to re embassy ka dung South Sudan ka United States yimo shika rodian moy ka bot korandit an chero man chalatin a kor me bej
chi ka te ka ga korodian ko ngai ko ne te tung wan te chodien long chi ka nyen chai ba si dien cha ja gak ki cha ja kap chong cha ne dia la kon tin gor ke passport ni ka kor chang e pai wo cha te ka nien an tama ki cha te ka jok cha te ka ni ro ki nien chaga jogo no chiran cha dewen wini ko chaja gak dong gori passport gori visa ap ndo ko so Sudan watara duom de je ka je ko chano mo chaja gak amene mi chicken nyo ka meral kaneka ko koron chu toktin wachina ara dweje lung lo ariam ni jen ko kor ke me kor cha to re wich ka juba chi ko nyi bo meni embassy tonga mi kwai ka targa mandira danan dong gaken ke dindo chi ka ko mo che to ka shi ka ral karodien beche lunga mandan le rode ka kum sa Sudan ko de na de ka nyen ne te kwarki ne te mo te ka lwang te dit na me gor jeno de kan konyal de kan la nyam re nyine ken dial ko loj la mala ga la tok mi chai let ke mi jeg du no ken ti diala ti wa wor kor jam ki abang lere me jen ler dana de ling ka kui sa Sudan bana nyogo jen bana right ke kwi Gambia ke Ethiopia ne tungwan don kwi ken lat ko rodire wecha ka Gambia gwasa me ban tin kon lat ko rin ka Gambia bana kalin ka kor gwase paiwo shit ke don mi jira me lat ler ko lan ka lat ke tin kon tore wich ki Ethiopia ka Gambia don dere ngach gwasa me te ka ngar mishaw ngar re wecha ka jekau ngar di de mo ngar Gambia la ngar dun culture ka chine tungwana lung ka doro konte Gambia shikawa ci barwo ci nuara wo te ne ko kien ci wen wini cha ngar mo cha ja ngar ci loy na te tet ka ta dan shalat ka je en ngar me jen ngar wel bangon ne na lalat ke shwale nationalities and people day in Gambia ko Gambia shwale nation and nationalities state ko jan take a door down the iterate and majority kene ten wane kan wari reda gorka ke ber gorka ke majang gorka ke komo gorka ke opo islander te ka tundian islander ke neten kontin tie ke ji Gambia la bun shit kemente amara ni oroma ni jitigarai kane debub ke southern nation ten konti la wi tentaki Ethiopia en ngara mo chaja ngar lungre which ka je kaw wareda ke tam di mishalat ke je ko beloy nad bete ta culture de mo chaja lat sa tegene te ngwana long ati chilodien chate ko chajo lare wi ke je kaw ko bi mal bete ten je kaw ejen wojen tele mishalare de ka wi ala kontin la wardani nyin Gambia Joko wekel mishan neglect ke chaje ignore ka gwas min ber lo tele development metrede shange tungni ki o tele tele je kajen warada midi da long ka gwas e dan duno tele mishala rede antama chaje ngi chakwar danan te wikwam ni misalemitu man la president dung Gambia mangor ke Dr. Galwaron Jel la vice president and wini shikan realakan go ba ngara mo ngara very reserved ki nation and nationality culture day mana wel bangwandien ba jo latre we kaje ko lat kaje ko chagu jino je ko gora lat midit gora jino bare leka ne me share leka tama reweshin wini mi dong de kon dial linga mandan and talk re wecha ka Gambia ka kor gwasan paiwe ci kor tikini shop karaoke diok rege ci togre wi ka Gambia gwas mi mo ci te ka bar mi ci no mi ci boncha jabar en bonyamo bonmala jel kel ka dol tin kon tin la dol nuore wajen ci ka kalapan wini wa jo te gar kel mi ci maredes ki majen to dan joje yotrar ka shwe ram mo shwe jabar raje dan inshallah kaje washi do che pegrede dindo chaja kamrar ka do bran inshallah kaje Gambia la ngode tel mal mo gam te tenduno ko ne jala content jal ken ke kume
jan gwayo ne men gor ke lunga gambe la no de la de kenin kontin la kwar ke o de mal der ten tarik to koken de le network re wichin vini ko de mal der ten men di da long o de na de ke shingalor ko ken ber konte gambe la tilet ken ke de dak ne dor ken ki de dak ne gambe la nuari ka majority la tok dundo ngode tele kamat ba kam ne ken ka do badana le ken rodien gang ka je kwala gwinya do beten yam shire me shanga je no te ka dik ti long ti je to ka nuari shabu gwano ba paru ibo ko kane de ti ta di na tamugol mi shanga du non tama tamal te tin shang ne man kwa kame la nuela kana ka rewe ka gambe la ne me gor no de nuare de ka te ka mat kam ne ken ka rodien ne me ajandan en gor no de nywa ye kel ban nyo je gumo dien gor no bi nywa ne ko ken ka chuje paru je no subscribe ko bler ko telat ko rodien bi ke chwalingi bana ler dien bana nyok men lin ko ka kor video ko mo dien ne biate ko man